ove godine u ljeto je bilo svjetsko prvenstvo u ribolovu u 18 na Buni. Imam evo i majicu. I ja sam bio startni sudac. Fly fishingom i generalno s ribolovom sam se počeo baviti već sa nekih 5 do 7 godina. Znači nekih 38 godina otprilike. 35-38 godina se bavim sad. Na Buni lovim negdje od 2008. Možda među prvim ovim što su lovili na Fly Tour. To me stvarno priljubilo sa fly fishingom i krenuo sam loviti svaki tjedan na fly fishing. Krenuo sam i poslije mjesec dana sam naučio i perit i pravim svoje muhe. Specifično je to što vi recimo pravite mušice, te mamce na koje mi lovimo tu ribu. Pravite od nekih materijala umjetnih koje uopće riba ne jede, jel? I na tako nešto prevarite tu ribu, jel? U tome svemu treba se poklopiti dosta nekih stvari. Trebate poznavati insekte, voditi tu mušicu, zabaciti tu mušicu, reagirati. A na kraju krajeva fly fishing je jedan od rijetkih načina ribolova gdje se većinom prakticira ribolov uhvati i pusti. Znači, za samu ribu veoma malo je štete, jel? Riba se gleda neozlijeđena vratiti u vodu, tako da nastavi živjeti i pruži zadovoljstvo nekom drugom, jel? Kad ju ulovi. Jako sam ponosan što sam uhvatio, recimo, tu mekousnu pastrvu na rijeci, jadro na rijeci, zrnovnici, trebižatu, vrioštici, studentici, Neretvi, još mi fali i sa Zete i onda bi imao to sve. Ali ovo je jedinstvena rijeka zato što je tu dominantna vrsta mekousna pastrva, odnosno 90% ribe koja se u njoj nalazi je ta mekousna pastrva i možda to je jedno od najvećih mrijestilišta iste uz rijeku Neretvu, jel? Tako da je ključnog po meni značaja da se ta rijeka u budućnosti, pa rekao bi cijelim tokom, zaštiti, da tu se nema izlova, da se može samo turistički loviti, uloviti, pustiti i tako to. Mislim da bi od toga velike koristi imala lokalna zajednica više nego što sad itko može pojmiti to. Primjer su neke rijeke u RS-u koje nemaju tu ribu, nemaju takve, kako se zove, resurse kao što imamo mi, ali još uvijek to ne znamo iskoristiti. Lovite ribu, čistite, nemojte bacati otpad, čuvajte rijeke, ribu, družite se, to je to.